Kinong di madan menta kasngi ka khandai trik ujumang 8,000 arpu ar kilaya le kamen da ka ba orke ka surok bimola hadien baka ye ka shari kala batha ya ka sarkar jilla ban pindu ya ka an Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 8,000 khatsaw but anpentrikam no da ka an balawanra da ka sarkar pedeng the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act. Hakini kasngi lai don lang kakong Angela Rengat upastor kursai pertu bat kinong di madan kenthei bat shindrang. Jalade dia bangi sapoi ni cingcap ru. Ina apa ka cingcap yung gani gade? Ade ka cingcap itu ye. Isala ben sa papalat. Kacing sala ben sa panay apa kay na. Menta ka sarkar menta ka paniyat kali na pedang tamba ka wit yangi. Handrai hadin yang tu patong pemban oba. Dibun palat kinong di madan ngiwit. Dan kibriu ka tukat niru. Kiba laju kenno ya ki member ki jongi ki mai ki member ba ki lum isa mention hi hadin ki jinge kun jongi inru snam unong ya sai kan jongka sarkar jela mai ki ko sa unong bisa haying sari ba penam no ya ka an jongka state act namar ka bamdon ki jing ya ta hano ru halor kinong di madang te ban pentrekam no ru ya ka central act Hakini ki arajar kan raw kaladan na galing to municipal bagyang pewat num yang re na benta ki pai ba kinong di madan na benta ki we ngin ai chaka ya pay ki het ki leader andre kini kinong kitam cingi pat barokot badan hakasyang kim kwa ya kacing mentoy simbiat ki kwa ben lang barokot megi mentang nyaban ki we kini syak thangat kaya ha kan ya ha bre ni kan tai ya kata barokot kacing ai ki kan tai kini kinong kitam cingi barokot inde na mangano kini kinong kitam cingi barokot ki kan tai kata yang ingin terai kata tidak jauh mat jeruk kini sia tidak jauh mat jeruk berbagi terwai kata yang ingin aja kai pay ciat hano kabaya ha kacaka ciat ya pisia tidak kemat ingin aja kata sia pelai dari kasiang waktu ciat ini pajanya ya ini kinong kitam ci berjuang yang Kanong yalam jangkatur kakong Angela Rengat kalaong ba kajing betha kayeng kasyari ban pendu ya ka an sarkar jela bat pentrikam da ka an sarkar pedeng habaya dei be kinong di madan kalong kajing job ya kilong kemi namar kumba prapo persen kinong di madan dei kilong kemi kakong Angela kalai thu ba kani kadi kajing job nama nadu usnam 8,000 khatsan kinong di madan kilai khun ban pendu pendam ya ka an ka sarkar jela kabamdon ka kendon ban yaram ni ya dai kinong di madan. Simet kita simpisa teki nginya jian penting no. Ndrai kidon kibriu kibasit extort ki hawkers kidon kibriu kiba persang ban penthami ya kiru manong bagi nyarap wan sangi ni kumtai nadu 8,000 khatsan kuman sepet kenma ikpatba kajing be pathar ya ki nong de madan kajing kri no ya ka umbam umdi kajongki ta ka bakhangla ya ki ban di jing di kabam kasyo kinong di madan kidei ki kenhun ki baar kano asimyang buntam saka yo ka em jo ka state ka jongi hadin kinong rep sa Meghalaya Act ru kadai ka an ka balong bi an namar pakawan hadin bakal adon ka Central Act iklam kwa ban pentre ka mek Central Act namar kumbala patay isin kadai ka act ka biang ha ki kendon ka patay shai bakadon kajing iko kajing rom ya kinong di madan kandon ka regulation ringkat ka regulation kadai bandong ka protection of livelihoods but they lang ni kadaw pangipoy sa court ban challenge sa katukaan sa sarkar Meghalaya but nadu basdang kanong rin sa kanila kajing yakhi kadai halor ko hot pat kajing sisya